Attention TV so we be akwaba e basunzem ayetwego e social media so ne de besom e attention TV so mama bi anase abayo yenya bi abapontin abaye reaction e de afa sacked Kwaku Annan free Nte2 no say ya sack Kennedy free ho any abusiafo or allegedly say e kamia koye say mama evangelist my part e vrîbing Kennedy Agyapong Honorable Kennedy Agyapong na abayiwa no e de nsem bebre na mama no e de nsem bebre abatutu edwa ebusuafo sanso e de efutuo e de koma obi bia yenko ne nkotie na no e di emba tia e na nipa ne bebre wo jealousy honhom enti wono wonam a on pese woni ne beye peda e na obi o ho nso a woni wonam a ba bia wadru no opese oya na wotwe de oba form because the ni twia e na Nyankopon pagya wodi kodru wo no eti ono na dwiri mu no ontumi ntia sese wadru ho e kwan bi opese o fa so ma anase o man kofo hu se wunya obi a eno na da ne tim to bi o ho no aya na refi no otumi ya bo se na akopie o ba bi obi as na na nipa ase de wo tan na ni sa me nyan so most of the area sanse wetimi ba social media so obi o ha obi timi tan obi ania asem bi ohodoma eba ne ye ka no wano a na ye kwaye ne me fiebra momentan nyina fa akọ nche akobam me nyina fa mu se me nyina fa akọcha na eho adwuma no nipa no onsesa ne nema ne mu ogusu o woye nema enkoyi ente wo se ye timi hwe ne ye ka na Ghana efa ne ntoma pefra ana me nwie bi aja me support se obi ntimi nyina ne no ono so fa ne ntoma pefra na me time repeating consent so me wie we ya he na me kofoforo so me wie we na me kofoforo so sa na fiarambo medjuma ede etie enti me nwelo fo utie me de ma chiro mama sama hetintin ni nyina kosisi ne se e papa Kwaku Annan ene Kevin friend say Kennedy Agyapong omu anyankofa ene odo a omu de dan ne di chiro omu sa Nte2 especially na Kwaku Annan efa Kennedy say ase oye ne hero ne bibia na woni made krontia ne nye bibia o na ye sika no hu se papa na won hu se wode ne ho bono a ono so ba be ye wode fo eno na dan ti me afia rambo se me no wonam a enye wo si se me do wa enye wo sika o me I can say maybe me wo me so nipa be brave but den a sa se de ka se nipa ye boye mienu ensa utimi hu obi se nipa we se we yo nipa we ni su ni ese we yo sa ne to because me no life so sa ne te me afia rambo se me di wachi a number 1 enye wo sika nti na me di wachi o se me se me pe wasem a number 2 enye bia edin bia wo nti na me se me pe wasem o no say ye sika e afia rambo me pe adwuma me hobby ye adwuma ade ba ko a wo me hunu no me nua obenya nka ma wo hobby nye adwuma wate ma wo hobby nye adwuma so ma wo hobby ye adwuma wetimi akasa de osese obo because ade bia wo pe bia no Onyankopon na so wo sweating de mfifire na building pay wo sika wo nkobu wo bia nti no Onyankopon be ton super gu enema wo sika sem ni mama bia gina kama no bi adwuma wo se me sika me hu me sika eni wo de wo bom pan ya ka kire Awurade se wo ma wo sika sem mu engina anya sa aboso me sika no to nsem a hu de wo be na sika na varishe sanity eti me nwa no fo wo tie me se me yi makoma me se me do obi a enye wo sika nti o no e ba sa akra me spirit na timi mu no we want me control me you can't control me because me be do because of sika nti o ya ade coming to nka e ba sa na ese wa chechire me because of sika nti no me be ka o ma me bi ni iti na wa chechire me na de wo se me adwuma na me ba ese me be ye me ntumi nye na wo direct me ko ba be fufuro na de bia na kwa che se obi o sika na me hu so ye obrempon na de me nka na sem o no that is not who is a fear rambo me fa ho ni o sika me fa ho ni edin kase a wo so wo se me ba na asem no di bi ma me kana me de ato ho na se wo di fon so de ene de me kan asem no senia o se ye de to no me de beto so be do me someone do me me hwehwe ne wo ho because me hwehwe me reward wo Nyankopon ho kama honhom wo twia bone fo so kate de nyuma setie eti adwuma na me ye ti be di wo sika bi echi na me kama a wo da me nim sa ade a wo ye ne nkoye ne ma beta wo chia ade bi na masenke wo na me ti
I was some correction me. And as I do what you say, we are famous into be a do what you told me, what you be now can be more. Say maybe with Madam 4. I'm sorry. And the man for Madam 4. I prefer feminine auntie alone rather than some Kwaku do it. Not baby, I'm not my year. No, a fear of moment. And until I'm saying yet different. Sanamity. So one time I see I want to mean dummy. But I want time I see I'll be dummy, said in me city. Because the film mobile mean create me plan you a PP. Sadia will be banner Sadia way a writer. I wasn't writing on it all. No. It Mindi a chase, only power way away, only power way. I'm quite a met master Namaka. It will patch also better me. John, the film muna ebano. And then me ba. Na me kana ankwa amawa e bia na wo tena no asam na me baaye no kra no bia na obi biti a wo wo say me kan asam de man so e bia na enra bi me kan gansi wu e san madwumati eni tina me sremo so mo hye sa ni ma we nyina Kwaku Annan dance so ma we nyina di chire papa Kennedy because of the sika wo papa no ofie bebre the companies na ni ma bebre wo no enti papa ofa okoye adwuma papa no ho na oji papa no ta na ni ase esanti Kwaku Annan je ya papa Kennedy eta na ni ase dendenden a na nya asem ketewa ase before so be Kennedy ho no I just saw me hu no answer sana koye yo na nka wo ye waka wobi a wo ye waka wo Nte2 honom de wo ma wo ye waka sinyina no wobi a be na adwuma wo kɔ menya wo tim obi a be na adwuma wo kɔ nanso Kwaku Annan no wo fire pa Kennedy no ta na ni ase te de ase de before so ba Kennedy ho just me Kwaku Annan wo hu mi ansa ada nti na wo say basa wo ni pa bia wo te sa bia no sani pana ya no oben wan no atwe ni wo ni pa bia wo je wo ta na ni ase de che asa wo su ni pa kra de wo no wo che say obi ba won chen kwa no wo jalo so won pese obeben won ba to ya atwe ni amon obi a Christ so ndinka sani pa no hwe ni because asa wa pese me on pese obeben won ono de won nko a nya do fa wuti so amohwe anima Kwaku Annan ba Kennedy Agyapong life mo be ye ya insanity anima obeye no agye papa na ta na ni ase dendende na mo no na nye odosu e na nye se wo tan no pa nso wo tan no pa o but baby me be kire se na nye odosu na ene se abibia no na ope baby obididi onu so person obeye great person e wo Ghana hono na wo kina bi no se woni papa ne nchen a onu so ade no ho e ye sa kwan ni na ofa so no kwasem obeye papa so for Kennedy no obey no me be kire semu because obi aba wo ne wo kire mu ba me be rewu ne wo kire mu omumienu no entam differences no na Kennedy friend saying Kwaku Annan ebe papa no because abayo yi ane kwotene ne de ba ye efa reaction na wabeye e de afa Kwaku Annan ya yesi apam no e de free Nte2 ene allegedly say evangelism apart e bribe honorable Kennedy Agyapong aha e attention TV so Queen University Foundation na so masna me di dwumedie e so mo e attention TV so friend 0548302985 me that's it makwa